Katukad Tibasol. Tinapalabas, intulod ni Astor ni Margarita iti kabarbaro abalay da iji farm day di Francis. Kinid daw na nga ijay da kumapay lang nga agtalinaed ka ni Astor. Ngem saan matlang ang nakapagbayag ni Astor. Tay di agpakada ni Dinggas, ket nakikuyog da itoy. Di magas da itoy iti ayan ni Ligaya, ngem di na naabutan, ta sinukon ni Don Juan, ket rimwarda. Ket dita, nakunan ni Astor kanina napipay, abagaan na ni Ligaya, aliklikan na ni Don Juan. Gapo tadi na amuti ugali ti Don. Iti may sangal daw, napandadagimay ken kalalili iti farmhouse da Ligaya, tapno sarongkaran da kumadaytoy. Ngem da na napipay ken tata Amancio tinakasarita da, gapo taawan ni Ligaya. Dimteng tirabii, nagdanag ni Nana Pipay, gaputawan pailaang niligaya. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, Tibasol! Madanagan atalaga kapsat aman siya. Tarabiin ngam awan pailaang niligaya. Uwan nga raw. Ay, tunggal kadua na dayjay adunwan, katag nerbiusak. Tako na ni Astor adakes kanu ti ugali dayjay adun. Dakes a tao ni Don Juan? Katuon, dakes metla dayjay a tao, kas metlakin ni Astor. Anya nga rodin tinapasamak ni Ligaya. Un nga rod, rabiin ngam awan pailaang. Ay, anya nga tan tinapasamakan ko, ana. No dakes ni Don Juan. Apay nga raw akayat ni Ligaya ti makikuyog ken kuana. Maawatak metkit di iti rason na. Takayat na ti makaala iti naan-anay nga ebidensya, manipod kadagiti na asideg kin ni Astor. Kas tagayam. Nay, rabiin, ket awan pay. Dayta nga ruhod ti pagdanaga, kabsat. Mala, inkan iti ayan dagiti upeng. Tanyak ijerwar. Siya akong ti manguray ken ni Ligaya. Agyaman na kiti panangitulod mo kanyak, Don Juan. Awan ang yaman na. Nasayaat ka kanyak. Wen, gaputag pagayam ta. Juan, napudno akan ka, kas pagayam, Don Juan. Kasta akmet. O, kasano? Umay kan tumanen sukunan intun bigat, tapno ituloy mo ti agsuro ng agmaneho. Juan, Don Juan. Isuro ka la iti dua lawas, mabalinen, ay manihom ti kotsem. No, Jack ag nervyos, Don Juan. Kabalam dayta, nang runa ta nalakakamat a maisuro. Kasano nga rod? Bumaba ako, Don Juan. Sige. Sige, Don Juan. Agyaman akmanan, iti panangitulod mo kanyak. Okay. Ay, narabyanan ka talaga. Ligaya! Ha? Tatang? Narabyan ka unay, Ligaya. Uwan nga rod, tatang. Panagkunam ka day. Ket nasaya at dayta nga aramidam, Ligaya. Tatang, Maawatak no apay nga aramidam dayta. Ngam, saan kumamit ang nalabis tatang. Adda anak mo. Ket babasit da pailaan. Isuda ko malata ti importante. Kwa, Saan ka nga agpakarabi unay?
mailiw mo dagiti anak mo ken ka. Kitaem, nakaturog dan. Sa inton bigat, masapakan tumanin arumwar. Ket di da kan tumanin makita dagiti anak mo. Kasyamot idaa. Tatang, Aramidem ti kayat mo. Ngam, sa paem ti agaway. Tapno makalangin mo pa'y dagiti anak mo. Sakbay ang maturog da. Ibalansin ti oras mo. Naawatam ka day. Ligaya. uwan tatang. Nasaya at nga raw no naawatam. Alang nga ruday. Inka manganay. Nakasaganan ti kanam ijay kusina. Nanganakon, tatang. Oh, adtoy. Uminom ka iti gatas, Ligaya. Agyaman nana. Nangag ko ti imbagakan ka ni tatang mo di taparaangan. O masidagak ko ma. Ngam kasla agong unget. Iso atya ko nagtulaw. Diyak mababalang no apay ang nagungat kanyak ni tatang. Nana Pipay. Wan balasang ko. Kanunungak ti imbagana. Nana. Kan maysa. Agdaanag kami unay kan ka. Rabiin ngam di ka pa'y simangpoy. Adda nga minsan nga ili ni Don Juan iti hotel na. Kat kayat dati makisarsarita kanya. Ngam panunutem akasapulan na kadagiti anak mo. Sige, Nana. Saanan ang maulit pa'y? Nasaya at launay. Alang arudan. Inumumunday tagatas mo. Tamaturog kamatan. Wan, Nana. Kat agyaman na. Dagimay? Anya timbagakan ka ni Aston? Nga, anya, ma'am. Awan matimbaga na kanyak. Agawid ka di dito ay wano saan? Awan matimbag-baga na, ma'am. Masuronak kan kwa na? Imbagak adito'y kami pa'y lang nga agtalinaad. Ngam di pa'y nagpakada? Sakat aging gaita? Awan pa'y laang? Ado siguro te trabaho na, ma'am. Ay, kaya't mo ti gatas, ma'am. Tainak mang timpla. Saan? Jack kayat titimplaam. Ang mga noda ikabil mo. Anya? Sige. Syaklatan ti mapan mang timpla? Ay, maromanan. Nagmayate pa nagsarita na tatay. Tata, sa balimanan te bagbaga na. Baka kano, ade kabel ko iti gatas na. Anya dia nga, Margareta. Pagagsapam tinggas. Kastamat kan ka, Jesto ni. Kunat mo di kan umay. Umay ko yawat kan ka to'y kwartam. Atoy. Nagpagpun ito ay. Tay bingay mo dayta iti in-deliver ta iti. Agiyaman ako na tinggas. Tamanan ko hartak. Sige. Ingkay dulinan. Katag sublikan to. Tapno maidaulwam dagiti agtrabaho. Wan tinggas. Agyaman na kitiin painom yung agatas, Nana. Kasla akmat laubingan apa inuman nyo iti gatas iti rabiikan agsapa. Manumat la daytang aramidan ngay. Kan makapasalun at kan kadayta, balasang ko. Uray na kayo. Agatas kayo mataan, Nana. Wan, aramidag dayta. Kat, kumusta nga iti panagsursurom nga agmaneho, Ligaya? Medyo kabaalakongan, Nana. Nasaya at nukasta. Kat, kumusta nga ay mati panagisuro ni Don Juan kan ka? Nasaya at mat, Nana. Saan nakakadimot laang abas-bastusan? Ha? Nga imbes nga isuro na ka, ngam tsan-tsansingan na ka mat. Wano kalkalbitan na ka. Saan, Nana?
Professional nga agunggunay ni Don Juan. Palagipan ka laeng balasang ko. Ngamin, jak malipatan tay nakuna ni Astor. Abilinen ka kano, aliklikam ni Don Juan. Ngamin sabali kano ti ugali na. Amok adi mo aramiden dayta. Takon amat nga awan madi nga ipakpakita ni Don Juan kan ka. Wan nana, pudnot ako nayo. Ngam palagipan kalata, balasang ko. Agan-anad ka. Aramidat dayta, Nana Pipay. Oo, sige, Nana. Si kamat agmaneho ita, ligaya. Agnerbyosak, Don Juan. Ita lang dayta. Sapay nagnina dayti kotsek. Amangan no may banggak. Di gumatang ka manan. Ha? Kasla na lang kati kwarta, Don Juan. Kung kunaklaang, ang kabalam dayta. Sa nabale, tawan mati ka sa nuunay alugan ditoy. Iso amay mayat aditoy ti pagmanehuam. Sige, Don Juan. Sige. Start time. Uwan, Don Juan. Sige, ligaya. Imaneho. Kabailam dayta. Tugal umayap, awan ni Ligaya. Kanayon nak amaunaan ni Don Juan. Isursuro ngamin ni Don Juan nga agmaneho, Apo Mayor. Saan ka di nga imbagakken ka akasaritam ni Ligaya? Taliklikan na ni Don Juan. Imbaga kundayta, Apo Mayor. Ngam ko na nga amo na asalwadan ti bagina. Aniya? Kan ko na nasaya at kanu ni Don Juan kan ko na. Oh, Kat awan ti makaiparit iti panagpagayam da. imbaga na dahita? Juan, Apo Mayor. Salbagay siya, Don Juan. Talaga gayam anapaamo na ni Ligaya. Ang awan la pamatik anasaya at timotibo na iti panakisiningid na kaniligaya. Ha? Nana, anya kano nga oras ti panagawid ni Ligaya? Hijak amo, Apo Mayor. Ngam parang masapsapa ita nga agawid. O sige, agsubliak ton inton sumipngit. Ha? Ay, sige. Apo Mayor. Apay adi kay naglayo ni Jay ayan ni Margarita, amo. Agkad direct na kamapan ijay. Kasanon, numaduktalan na naggapo kayo ijay farmhouse. Anya ko ma? Awan bibiyang na iti kayat kong aramidan. Sige nga ro, damo. Mapanak ijay ita. Taday ijay dadagimay. Sarong karak ida. Sige, makamu ka. Kaya't sumaruno akto. Ngem saan nga ijay ti papanak? No diket ijay farmhouse da Ligaya. Imbag man tayo mga kadinggas. Sumurot kami kan kano agsubliya ka. Basta lagi di palubusan na kayo ni Ma'am Margarita. Awan matlaang ti maaramid itoy. Kan kasanon diya mo lamang anat natang ijele ko diyan ti mansyon. Baka mabalinan diya diya nga si diyan. Sayang no mabuhay-buhayan. Halang rod. Sumurot kayo kanyak. Nga magpakada kayo kini Ma'am Margarita. Dinggas? Ayan niya, Astuar. Apa di mo kadwa? Kat nakitak ti kotsena nga imunag iti farm. Ngam apay nga awan ditoy. Ha? Idi nakitak ti kotsena. Dinardaras ko ti imay. Ngam awan matgayam ditoy. Diya mo. Nalabit na pan nagpagnapag na. Anya? O sige, rumwara kat inak kitaan. Ha? Sanan, ma'am. Urayam langan. Taumay matla ditoy. San? Inak kitaan. Takuyugak nga agpagnapag na. Napanan. Kasano da ito yan? Ang mga numamuan na nga ije farmhouse tinagturungan ni Amo. Anya? Yeah.
Anyamat ngamin dia nga amo nga apay ngamin nga mapanpay lang ije farmhouse. Apay, kayatan matlang aya ni Ligaya. Tangiwat mo. Mangrugi ka manan. Kas ano mat ngamin kat masursurunak ngay nga talaga dinggas. Malay. Urayan tayo ida. Tagkukuyog tayo nga agsubli ijay mansyon. Nay, addan ni Ligaya, intulod ni Don Juan. Ay, agyam anak. Ne, ada ka matgayam, Apo Mayor. Naimbag nga oras mo. Kastamat kan ka, Ligaya. Astor, adda ka dito eh. Katsi ka, Don Juan. Apay nga da ka dito eh. Intulod ko lang ni Ligaya. Sige, Ligaya. Agpatuloy akon. Umay kan tumanan sukunan intun bigat. Juan, Don Juan. Sige, Astor. Panawan kayon ditoy. Oh, Margarita. Si kagayam day tamagmag na. Naggapo ka dito farmhouse? Wen, mala. Mapan kay Jai. Adda ijay ni Astor. Wen. Adda ijay ni Astor. Sinarungkaran na ni Ligaya. Kita lang, Margarita. Amangan no isukat na ka ni Astor. Sige, agkape-kapay, Apo Mayor. Adamot day ta napalamanan iti itlog at tinapay. Agyam anak. Dahito ti may sarason no apaya kay kahit puti umay dito kahit. Ngamin magustuhak ti templayo. Pagyamanan minukasta, Apo Mayor. Nagmayat man, ti pa nagsangsanguyo dito paraangan, ti farmhouse. Sigamat gaya, Margarita. Umay ka, agkape ka. Para kang kaday tamay sa atasa. Saanan? Ang mga nanyakit di mo tiin kabil mo dita, Ligaya. Apay nga da ka dito Margarita. Wen, gapo ta inatapkon adito iti papanam. Iso asinurot ka. Sige, agawid kan, ta sumaruno akto. Saan? Ti kayat ko, agkuyog ta. Agbagay kayo matgayam adwa, Margarita, Apo Mayor. Kat, kumusta kayo na adwa? Panagkunak kat, naragsak kayo iti tunggal maysa. Wen, Ligaya, pirmi, ang naragsak kami. Kat awan, ti makalapad iti dayta kinaragsak mi. Rumbang laang, Margarita. Iso asika, naskan nga aramidam ti rumbang para iti asawang. Iti kasta, ad-adda ang naragsak ti linnangan nyo. Siyempre. Kablaawan ka, Apo Mayor. Ngamin, nasaya at matgayam nga asawa ni Margarita. Kwa. Wen, talaga nasayatak nga asawa ken kuana, Ligaya? Iso nga awan, ti makalapad, iti relasyon mi. Iso asaya atam. Tapno di da maagaw kan ka, ti asawa. Nakababain ti imbagam ka ni Ligaya. Adda ka ti dagas nga imbagak ken kuana? Kan maysa, husto amin nga imbagak. Nakababain ti naramid mo. Nagkunangamin anapan ka ijay. Ngamin, nakuna ni Don Juan nga adda ka ijay farmhouse. Aniya. Agi mo nak at talaga, Astor asawak. Ngamin, masarong karam ni Ligaya. Ngamsyak nga asawam, kat maitured nak apanawan. Anya. Wenno, agayat kakadi kan ni Ligaya.
Saan ang mabalin? Jack itulok akasta ti mapasamak. Itapay tanasursuro kan nga ayatan? Ha, saan ang mabalin? Jack itulok nga addamang ngagaw kan ka? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.